Bul жерде ушул жерден баштап көбүнчө ушул жана көз аждан мен Брайль китептери. Selam. Mınaki. Mınani көрчү эме. Muhammed Rasul. Muhammed Rasul. Qaysi para ekan? Qo'ya. Qaysi para ekan? Bul ko'r. Baxtbay aka mana siz ko'rmachi bul qaysi para ekan? Açıp turib. Kim var? Hozir. Yıldızbek. Buni sen ko'r. Qaysi para ekan? Assalomu alaykum. Men o'shal janaqa baring sizlar sebepti. Jana bizde konkurs bolbodu. Abdushukur ustozimizning konkursidan ko'z yazib bir tuğanlarimiz o'tib olgan. Al endi Qur'ondan, ana fiqh kitoblaridan nasiylar bo'lgan duduq bir tuğanlar o'tib olgan. O'shal 10 adam. O'shanda hozir bu yerda 6 dan bo'lib turib 12 adam umraga kelganmiz, Xudoyim bersa. Bu yerda o'shal bir qiziqdi bo'lgan. Hozir bular qo'l bilan o'qib ketadi, ko'zi ko'radi. Bu bir tuğanlar ko'zi bilan ko'rmaydi, biroq o'shal ne qo'l bilan o'qib atishadi. O'shal o'zincha bir to'lqinlangan narsa bo'ladi-da bu yerda. Aldığın birinci para ekan. Birinchi parça şu birinchi tom ekan bu. Bu degen bu sura. Tak. Bu Araplarda varanta fatha koyup koyduk. 26. sura. Негизи бар bizde деле жанагы татар казан басма деп Kur'an таныбайбыз го, ошондой экен да бул дагы. Arapski эме. Кичине башкача. Ötüm ketdi. Alif lam deb turadi. Birinchi par ekan unda. Yo'q. Bismillah shunday ketadi da. Bismillah ketadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah'ın uşuluqan Kur'an'ımızın seviminin asmandan yerden kelgen baliyelerden saktağın, jaman sözden saktağın, Allah'ın jaman gözden saktağın, usul yerde amin dep kol jayıp turganlardan arazdan ötüp ketken ata babalarımız bolgan bolsa, uşulların arbağına başladık. Allah'ım ötüp ketkenlerin jatkan yerini jaydı, kaburlarını nurda okugan. Amin Allah'ım.